Naime, ja sam u sredu ove gužve i protesta studentskih i koalicije zajedno izjavio za TV Novosti kad su me pitali zašto protestuju glumci poznati, a zašto ne protestuju poznati pevači, narodnjaci. Ja sam naravno bio glup, trebalo da kažem nemam komentara. Ja sam rekao da protestuju glumci zato što im je loše, što loše žive, što su završili fakultete, što su visoko obrazovani, veliki umetnici kao Milona Dravić koja je ušla nedavno u enciklopediju svjetskog filma, koja živi ovde u Soliteru i vozi Jugo. I većina glumaca ima platu 1000 dinara, ako ima i to, i rekao sam normalno da protestuju jer im je loše, jer su ogorčeni. A glumci ne protestuju jednostavno jer imaju kuće, bazene, vile, vikendice. Pevači ne protestuju zato što im je dobro. I vjerojatno mole Boga da ostane ovaj sistem i ovaj režim i ovo stanje, da ne kažem sa slovom R, što duže. Dakle, rekao sam čistu istinu, kao kad bi u Americi neko rekao Madoni ili Michael Jacksonu da je bogat. To nije uvreda, to je konstatacija. Većina tih pevača ne zaslužuje da se o njima mnogo priča, jer to su ljudi koji su vjerojatno u mladosti živjeli vrlo skromno, bili gladni i žedni i došli su sad do nekih velikih para i jednostavno htjeli bi da se to i vidi i da se ne vidi. I da budu bogati i da to ljudi znaju, a opet kad treba da izađu pred studente i da kažu ja sam uz vas. Međutim, ne može baš sve. Ne može, ja njih shvatam, oni često imaju, odnosno mnogi od njih imaju u kući studente, i oni bi htjeli da podrže studente, ali onda im više neće Mira Marković doći i sedeti u prvom redu na koncertu. Sad, mislim, ne može i jare i pare. Dovoljne su im pare. Sad, nedavno, u nedelju je bio Miloš Bojanić koji je rekao da sam u pravu 100%, da zaista on dobro živi, da nikad bolje nije živeo, da ne plaća porez, da ima 5 kuća, što je, mislim, nije ukrao nego zaradio, da ima pekaru, da je napravio dvorac u Semberi, da ima hotel na moru. Era Ojdanić također čovjek koji ima i motel i samoposluge i parfimerije i šta ja znam šta sve nema, isto rekao da sam 100% u pravu. Dakle, ja sam postupio normalno, ja sam čovjeku koji ima veliki nos rekao da ima veliki nos. Ako to vređa tog čovjeka, onda mu se ja izvinjavam što ima veliki nos. Tako se pevačima izvinjavam što su bogati. Dakle, dragi pevači, izvinite što ste bogati.